Kao ako hoćeš neki burger da bude vegi, onda je kao 10 centi jeftinije, zamisli. Vidim, što se veličine tiče, mislim da su moji tvoji tu negde. Ali od svakog zla ja mislim da je Burger King najbolje zlo. Dobar dan i dobrodošli u još jedan video Balkanskih gurmana. Danas je sa mnom moj kolega i drugar Kenan. Moj brat Ivan. Dobro mi došao. Brate, hvala brate na pozivu. Dobro došao u ovaj video, brate. Hvala brate. Kao što već pretpostavljate, ovako dva ogromna čovjeka jedu mnogo, a ne malo. Šta će mi danas da jedemo veliko? A brate, mislili smo neki najveći burger, možda i najskuplji u Burger Kingu, šta znam, bio sam tu par puta. Pa ćemo da vidimo šta se danas nudi. Tako je, Miloš i ja smo već bili u Burger Kingu, ali smo jeli najjeftiniji meni, a nas dvojica danas tražimo najskuplji i najveći. Da li to nama može da bude, a? Pa brate, valja nahraniti ove dvije glave, znaš kako je. Kenan, ako vidite ponovo u našem serijalu, vidjet ćete ga kad jedemo samo jaku i obilnu hranu, brate. Tako je, vidimo se. Reci mi ovako, jel internet kod kuće radiš kod naših ljudi ili kod nekih stranih? A brate, uvijek kod naših. Uvijek kod naših? Uvijek. Stoga, naš kanal je dobio prvog prijatelja Danijela Lazića, kog možete kontaktirati za internet, imate tehničku podršku i internet na našem jeziku. Uvijek je lakše na našem jeziku. Ostavite do kraja uz video i vidjet ćete kako se bore ova dva ogromna čovjeka. Vidimo se za trenutak. Brate moj, reci ti meni šta smo mi danas uzeli? Evo, stigla je hrana, brate moje. Uzeli smo neke kupone, nešto, dva najskuplja, ti si uzeo bacon, ja sam uzeo Big King XXL, mislim to je to negdje cijena, samo što je tu razlika je da kažeš u sosu i što kod tebe ima slanina, a kod mene nema. I ti si uzeo 6 nuggetsa, jel, došao je tu neki sweet, slatko-kisel sos uz nuggetse, što ide odlično po mom mišljenju. Samo da nisu oni vegi, brate, to mi se ne jede nikako. Znaš, kao napravili su fazon, sam negdje pročitao, kao ako hoćeš neki burger da bude vegi, onda je kao 10 centi jeftinije, zamisli. Znači, ako hoćeš jeftinije, mora da budeš vegan. I tvoj XXL, ti si dobio i ovaj... Ja sam dobio extra long chili cheese, to je kao možda nešto slično ovom mom XXL-u, samo eto što ima kao još, mislim da ima jalapeno ili tako nešto. Jedan meni je bio 15 eura, znači pomfrit, sok i ova dva, a drugi meni je bio 14 eura, pomfrit 1 i 6 chicken nuggetsa. Tako. Ja sam za da mi ovo napadnemo. Što se tiče soka, kao i u prošli put kad smo bili u ovom Burger Kingu, možete dosipati koliko hoćete, ali to nije u svakom. To nije da u svakom, recimo u Burger Kingu gdje ja živim, znači tamo ne može, znači. Jedino ako greškom ti ubaci kao još jedno piće, pa kao eto vam, znaš, kao da ne vraćaju. Koji si sok sipao? Ja inače Colu Zero najviše volim kao od gaziranih, od ovih smeće napitaka, tako da kažem, Cola Zero mi je moj favorit. Ja sam sipao Colu Zero s malinom, to mi tako prija ovdje, baš je dobra, ali ono, nije zdravo što se kaže. A nije, brate. Ništa, ja uzimam moj King. Ništa, to je bacon, a? Bacon, brate. Ozbiljan ručak, bacon. Pola 5, znači, to je to, brate. Sad ovako malo, evo ti ovo što si tražio za koji će zatvori sok. Tamo sam mislio negativnu ocjenu da im da šans. Za razliku od prošlog puta kad sam imao pomfrit, mnogo je slaniji i bolji. Prošli put je bio nestan. Pa dobro, mislim, oni to kao, znaš, bace u supa kao šta zahvati. Ne znam. Vidim, što se veličine tiče, mislim da su moji tvoji tu negde. Ne znam, nisam nikad jeo taj bacon, ali uglavnom po meni, znači, najbolji ima ovih kao neki premium burgera, znaš. Ali to je po mom mišljenju kao samo šminka, razumiješ? On stavi rukolu i tu rukolu 2 eura naplati, znači par listića rukole. Mislim, to je ono malo... Evo da se vidi da ima malo slaninice unutra. Evo, znači, bacon
Mislim, tu ima moje bacon, tvoje. Znaš šta mi se sviđa kod toga? Ja jedem često taj, što je pun tog sira, brate. Jeste, brate. To mi se ali isto sviđa. sam čitao negdje da je to mnogo nezdravo. Mislim, šta je ovdje zdravo, realno? Ništa nije zdravo. Ali od svakog zla ja mislim da je Burger King najbolje zlo u Njemačkoj. Znači, od svih lanaca ovih, kako se kaže, fast food lanaca, da, Burger King mi je nekako ono najkvalitetniji. Meni je najukusniji zbog ovog mesa. Da. Nije plaćena reklama za Burger King, imali smo kupone, platili smo, račun je tu, ićemo mi u Mac i tako dalje. Nema šta. Big King, koji uvijek ukusan. Malo je, nije toplo, znaš. Nije toliko toplo. Tu je možda mali minus, ne znam, tvoj kakav je? Moj je okej. Ali ono, ukus je uvijek isti, nema šta. Inače, solo ovaj burger, ne znam, košta možda 7-8 eura, tako nešto. Pa vi vidite da li je to jeftino ili nije. Znaš. Ali nije realno zanimljivo jesti bez soka, bez pomprita. Imamo kečap i majonez. Šta najviše ovdje u Njemačkoj voliš od brze hrane? Pa od brze hrane, ako možemo doner nazvati brzom hranom. Mada je doner po meni dosta ozbiljniji obrok u odnosu na ovo. A to je. Po meni je doner, pa za klasu, da kažemo, zdraviji obrok nego ovaj. Ima više salate to. Tako da bih rekao da je doner moje omiljeno brzo jelo. A generalno neki izbor od brzih jela u Njemačkoj i nema, ono McDonald's, Burger King, KFC, tako neki burgeri, doneri i ono možda neke kobasice na ulici u mesarama, ono kad uzmeš one leberkeze i to. Nema neki, generalno kao kod nas na Balkanu, neki veliki izbor, ili? Pa, pazi, ima izbora, samo što mi nismo navikli na to. Ne znam. Ja sam dole, znači, u 90% slučajeva jedeš picu, ono, si odrastao na picu da stavljaš kečap, razumiješ? Da. A ovdje, mislim, toga i ima i nema ovo. Uglavnom, ovdje su pice po meni neukusniji u odnosu na dole, znaš. A dole kod nas natrpamo na picu i šta se recimo najbudsko pizza u Beogradu, što je to ozbiljna priča. A ono ne liči na picu, razumiješ, ali mi volimo sve samo da nije prava ona pizza. To je. Isto tako, da uporedim sad doner i ćevape dole, i to ne može da se porediti. Opet su ćevapi ono top brze hrane. Klasa. Da. Ne može bolje. Pljeskavica i ćevapi, tu je to borba za prvo mjesto. Nema šta. Pazi, ovo na prvi pogled deluje onako mali, ali nije toliko mali. Ali realno da uporedimo i u restoranima koji su, da kažeš, zvanično restorani, znači nije samo kao fast food, nego ako znaš, kod nas na poslu što mi naručujemo ima kao indijski restoran i sad kao imaš onu indijsku hranu. I sad taj burger i ovaj burger da uporediš, to je smiješno. Ono je tamo skup burgera, ne valja ništa. A ovaj neka cijena ajde skuplja malo, ali bar je dobro, znaš. Good. Zegut. Kod tebe od salate ima i krastavac i zelena, kod mene nema, kod mene samo kečap, majonez i slanenica. Pa ono, ovdje sve što ima, znači, 2 pljeskavice, znači dupli je burger veći, ima i mala verzija ovog burgera, znači zove se Big King, a ovo je Big King XXL. Mislim, dupla pljeskavica, dupli sir, taj neki sos kao što je u McDonald'su, ne znam, Big Mac sos, kao samo ovdje na drugi malo način. Salata, iceberg i kiseli krastavci i luk. Znači, crveni luk ima, crni luk. Znači, to je sve ukomponovano, znači to je ukusno, osvježavajuće, mislim, ono. Ali koliko je ovo zdravo, to je pitanje, da. Pitanje je prvo koliko je zdravo ovo meso i koliko je zdravo ovaj hljeb, znaš. Ba ništa nije zdravo. To je, sad da kažemo, da li bi vam mi preporučili ovo? Pa nekad da, vjerovatno.
ono, a ne kao svaki drugi, treći dan. Mislim, to svako radi u Njemačkoj. Kad tek dođe kao tu i šta da drugo naručiš, nisi navikao, razumiješ, na ove na njemačku hranu. Gledaš taj neki McDonald's, Burger King. Ajde, to je nekako najjednostavnije. Vidi, realno, ja sam ga već pojeo i za te pare, na primjer, ovaj je bio sa ovim u meniju, mislim, nisam pojeo pomfrit i sve to, sad ću da jedem i piletinu, ali u meniju za 13,99 €, ja mislim da je moj bio tako nešto, nebitno, 12-13 €, 14? 14 možda. 14. Ne znam da li sam se baš ono najeo da kažeš i kvalitetno i jako, ali je bilo ukusno, to je ono. A pazi, ja sam jeo, vidiš, malo sporije nego ti. Inače je to obrnuta priča, vjerovatno zato što sam ja gost i kao trudim se da budem pristojan, znaš. Je pristojan, malo želiš da dočekaš. Imam osjećaj kao kad jedeš malo sporije, kad ne žuriš toliko, kad si puno gladan. Malo te bolje te zasiti. Bolje te radi. Izrokali smo hamburgere, idemo na drugi deo, brate. Ima ostao je meni još jedan chili cheese, mislim možemo pokazati. Nešto si mi slab sa pomfritom danas. A brate, pomfrit ko pomfrit, znaš kako. Klasika, da. Klasika, da. Klasični industrijski burger, McDonald's i tako dalje, pomfrit, mislim, dobar je on da se razumijemo. Ali znaš, dosadan ukus, razumiješ? Nisam neki toliko veliki ljubitelj pomfrita. Ja volim negde krompiriće, one kad naprave lepe, baš velike krompirići, to pomfrit ko pomfrit. Gdje god smo do sad bili, ko je pratio naše videe, mislim, brate, da se razumijemo, najbolje je krompir ispod sača sa teletinom. Ali, brate... Šta ti je generalno omiljeno da jedeš i to, da nije brza hrana? Pa što sam, znaš šta, u zadnje vrijeme, kad sam bio dole na godišnjem, dosta sam jeo pečenje i sač i to. A šta mi je ostalo, baš kao top jelo što sam jeo, jeste teleći biftek, odnosno teleći file steak. Brate, što sam jeo, teško može da se nađe. To je, znači, ne mora se on ni peć bukvalno, nego to je 5 sekundi, jedna druga strana, malo uhvati onaj miris roštilja, ono se onako živo raspada. Ko je za da Kenan i ja u šumi pravimo steak, obavezno like, komentar. To je. Uglavnom, ali mogu reći da mi je omiljeno jelo, znači, što se kod nas kaže biftek, a ovdje se to kaže filet, steak, to mi je možda omiljeno. I toga mogu, brate, bez hljeba da rokam kilo, što se... Oni ne treba tu hleba, šta će hleba kad ima mesa? Šta će, brate, šta će? Ja da pređem na ove chicken nuggetse, da ih izručim ovako, ime su me klepili, 1, 2, 3, 4, 5, 6, brate, tačni. Šta je tebi ostalo ovaj burger? Njemački standard. A meni je ostao chili cheese, ajde da pokažem Kaži ljudima, brate. Mislim, nije da sam nešto... Ima znači ove tri male pljeskavice, ima jalapeno, ima sos, ja mislim da je to isti sos kao i ovom prethodnom mom. Praktično isti je, samo nema ovoga iceberga, nema luka i kiselih krastavčića, ima samo jalapeno, znači, od salata. Ljuto, a malo je ljuće, da. A kakve sam sve jeo paprike, ovo je za malu djecu. Jalapeno. Ništa, eto i to da testiramo. Sad kad si pojeo ovaj prvi burger, je li okej ili bi mogu još jedan? Ali realno. Izvini, ajde polako. Pa, realno bi mogu još onakav jedan isti da pojedem. I ja isto. Ali to je, znači, kad si gladan. Ali poslije toga bi ti bilo loše. Poslije toga bi bilo loše, a znaš što je najgore? Što je poslije toga bilo loše, a kroz 2 sata bi imao osjećaj kao da ništa nisi jeo. To je zlo ova hrana. Da. Što te toliko napuni, znači, a ne zasiti. Znači da je loša hranjiva vrijednost. Jeste. Znaš, pozdrav za Miroljuba Petrović. Mislim, brate, suština ovog videa danas je bila da može da nas zasiti ovaj jedan najveći hamburger, ne može. Ne može. Sigurno da ne može. Reci mi, na primjer, s cijene koje smo danas platili ovaj hamburger, šta bi mogli još pojesti da se lijepo najedemo? Za lupan 14 €. Pa,
Po meni je možda bolje čak. Ali pazi, ti nemaš tu priloga, znaš, nemaš soka u toj cijeni. To je problem. A ovdje imaš sve za tu cijenu. Ali na kuponima. A ovako, ako posebno naručuješ, to izađe i na ova porcija od 14-15 eura izađe na 20, razumiješ? Dobro, ali negdje ako nađeš, na primjer, doner, u stvari nema. Onaj doner tanjer je svuda skupi, svuda je 12-13 eura bez pića i toga. Jeste. Jedino da kupiš zasebno doner i zasebno piće pa da izađeš na 10-12, kako gdje? Pa negdje, tipa u Firtu gdje ste snimali. Da. Tu recimo durum i znači neko piće možda izađe na tu cijenu negdje oko 12-13 eura. Možda je to ipak bolja opcija nego po meni. Ovako, I sigurno da će da zasjeti znači poslije određenih vremena, poslije znači sat, 2, 3. Sigurno ćeš da budeš siti od tog jednog duruma nego od ova dva velika. To sigurno. Evo. A ovako naše videe si gledao, brate, šta ti se najviše dopalo? Pa, da si ono upamtio, da si rekao, ovo bi sad pocepo. Pa gledao sam sad vaš zadnji Burger Challenge. Aha. Nešto sam razmišljao. O challenge-u. Da li je to stvarno toliko teško da se pojede? Da li bi ja mogao bar, eto ono, kad sam znači najgladniji da ne jedem ništa cijeli dan i navečer oko 8-9 da to pojedem, da li bi uspio to? Vidiš, nisi samo ti postavio pitanje, mnogi su me pitali nakon tog Burger Challenge-a da si stvarno ono kao naš, jel ste lažirali, jel stvarno Stefan pojeo ovoliko, ti ovoliko. Sve kako je na klipu, tako jeste bilo, on je bio jako blizu. Ja iskreno ti kažem nisam mogao i mislim i da sam bio najgladniji da ne bi mogao. Ono je stvarno bilo ludilo. Brate, ja pojeo i tvoj pomfret. Ma brate, samo jedi. Kažem ti, nisam neki ljubitelj pomfreta. Kad se ohladi ne valja, pa ja jedem to. Ono. Ništa, dragi gurmani, lagana epizoda Kenan i ja danas u Burger Kingu. Nismo se nešto prejeli, ali onako fino nas je dirnulo. Obavezno zapratite nas na društvenim mrežama, na Instagram profilu, TikTok profilu, naš YouTube profil naravno. Eto, imamo i prvog prijatelja kanala. Informaciju o njemu možete vidjeti baš na Instagram profilu. Šta bi još rekli za kraj? Pa, nemojte ljudi praviti greške i puno jesti. Dragi gurmani, hvala vam što pratite naše emisije. Uvijek nešto novo. Obavezno pogledajte naše stare videe. I hvala Kenanu još jednom što izdvojio vrijeme za... Ništa, brate, uvijek tu sam, znači... Kad smislim još jednu bolju ideju, na primjer neki challenge o Nemačkoj ti ja da opalimo, bilo bi dobro. Uvijek, brate, tu sam na raspolaganju, kad god imam slobodnog vremena i ti kad imaš slobodnog vremena. Kad ne radi. Na liniji smo. Hvala vam i zapratite ko nije, znači momci su prva liga, nema šta, kulturica. Dobro, jeste ovo malo nekulturno jedenje, tako da se izrazim. Ali otićemo mi malo kulturni restoran, malo da se sredimo ovo. Ne, eto, uživajte, gledajte i dalje klipove Balkanskih gurmana i vidimo se nekad u novom klipu. Lijep pozdrav!